Julian Alvarez ulaong kajinya kon Persia ika Switzerland kan long kajilekai ke Baetam. Urang lekai baponam jong ke Argentina. Julian Alvarez shua kajinya kon haka quarter final jong ke Argentina Persia ika Switzerland. Alvarez ula penpau ba siya manyusting satia ya kakanhon Switzerland. Katkum kajing mod jong kanekan long kawai ne kajilekai ke Baetam jong ke Argentina ha kaneka welcome. Julian Alvarez ula ongru baka Switzerland kadai kakanhon kebaton ki defenders ki baskem bat kepala ban penki jengmut ya kino ki kanhon ki baklan ula penkan mauro bahai ki lempung ki bahe kom ka welcome don syuk ki kanhon ki batalon kino ki la ban penkendet lada pinyus ting yaki ula ong bak Argentina kate bhai kar komelekai chuka Switzerland kidon ki defense ki batbet kidon kino up goal ki baskem bat kidon ru kirang lekai ki balaban penkala ya kecia khon ha kanu kuno kapor kumta ka Argentina ka hapan long ka bahusiar nadu ka minit ka baningkong hadu ka bakon Alvarez ula ongru bagi rang lekai jong ka Argentina kim syama syong than wataden ka jingjob Persia ya ki ijem ha kajaka ban rakislam kilas tang ban penkreno na kabanta kaja khon kapanwan kakanhon baro kawai kadang tresitom ha kecing hikai kapej benia ia kecing lekai jong ke Switzerland bat ka persang banwat ia ki benta ki bala ban penon kam katkum kecing mur jung kecing lekai kanum long tang sapang kasap sing lekai hendrai ka deru sapang kecing yaisha kecing mur ke baskam bat kecing trelang jong kakanhon ula ong baladak Argentina ka kuapan poi sia ke semifinal ka hapan ilekai kom ka kanhon ka basung thu jingmut paro kawe tang ban syania hau Lionel Messi ne hau no urang ilekai ula airo ka cingaro ya Lionel Messi ula ong bo Messi udang long unong alam ubakrau ndrei Messi hi ujuong ya ki para nong ilekai ba ka jingjob kamwan na weu breu ka jingjob kawan na paro ki cing trelang bat ka cing ai tilot jong kapor baro kawe ka kanhon Alvarez ula penpauro ya kecing burom ya ke Switzerland ula ong baka kanhon Switzerland kelapan i habon sin baka la ban kon Persia ya ki kanhon ki baklan tam hayurom ba ta ka perthai Daina markata bak Argentina kamla setia penyusting ya kane kecing khon ha kecing keren jong Alvarez ula kentu ya kinong kersan jong ke Argentina bakin beteng ban kersan ya la ka jong ke kanhon ula ong baka cing kersan jong ki pai pa kai mesim sibun ya kirang lekai ha kapor bagi lekai hamadan kam tam ha ki por ki ba etam bon ki fans ha social media kila ai kacing kentho halor kene kacing keren jong don ki boong baka cing long sngurit mesim bar kacing burom yo nong lekai Persia kade katak jong ka kanhon ke bakrau kat ba don pat ki bangej baladak Argentina kai lekai katkum kabor bakaton kalaban penlim di ke Switzerland Hakacu kapor kinong kersan jong ke Switzerland ro kingej baka kanhon jong ki kadon kalat pantau ya kecing kendet ke bakrau ki ong bahakan ke welcome bonsin ki kanhon ba da kemilenti ki ju penlim ya ki kanhon ki baponam kacing khon ke panwan kom tak la penkre ya kecing kemilenti jong ki million ngot kinong kersan football hakeleng ka perthai baro ki kwa pantip mono panjam sya ke semifinal ha ka bakut kacing keren jong Julian Alvarez kapan iya kawai kabanta kabakongsan ha ka football kacing burom yo nong lekai Persia bar kacing penkre ka babha ula penpau ba don kacing lekai ka basuk ha ka welcome kumta ladangi kwa panjom ni ha pan tresitom ni ha pro bane trelang bat de ban nyosting ya kano ka kanhon kane kade ka khubor ka ba ai mesim ya kinong kersan jong ka Argentina bat ka penkre ro iki paipa na ka banta ka khun ka bait natam ha preng ka Argentina bat ka Switzerland